I hope umesikia. Ankaa hapa kidogo akisubiri mzee. By the way, unafanya nini siku hizi? Oh. Niko tu hapa kwa nyumba. Kisomo vipi? Unauliza story na shule. Nimefanya law. I'm still in the university. Mwaka wangu wa 6. Wow. Yeah. Amazing. Thank you. So you are a lawyer? Yeah. Ikifika ni wanasheria kidogo unapambana na wahalifu. Wahalifu ndani. Wewe ni wasomi sisi wote. Sisi wote tumesoma. Vizuri. Sisi I finished my studies pale Germany. Ulitoka Germany lini? Nimepita miezi 6 tu. Nimekuwa hapa kwa sababu ya shughuli mbili za hapa na pale. But I'm in town. Vizuri. Ukipata muda twende mahali tupata hata kikombe cha chai. I'll make sure I call you. Na umekuwa mkubwa kweli kweli. Asante. Very nice. Ayokyo. Ono nteto ndenderega. Tegasi na yonkoli. Igasi na koretire ntiti bonu uri ndigasi. Waruri mna abantu bayibangita. Ise ale maju. Wewe ni nini? Ndegeita. Nani she's a lawyer, alright? Linda kazi. Unanorega mangana manga mange abaswati kirongi nini ikirwaga ni yizigati usoka. Look for a skirt outside there. But inside the compound it's prohibited, alright? Mambo ya skirt tikana tisigati kukwani skirt kende. Know that these are your bosses, know that these are your employees. Fanya kazi. Nindi imangana kitchen. Make sure kwamba chochote ambacho umeambiwa fanya ukiwa ndendiri gasi, ndendira masikati, yani kintu nke yose gete bunansi gete muzeke. Maite nyanza matigango tebi umwana one. Nabo gikuruma nekiruru bagotenga makweli na makuru lakini ekara gwikire igara magia na ndatari gukurwa ni nkwana yachite boige kara abantu bagutinna kurupore lakini naende nkoranga igeko bafatari ekero umwana umwe muratigari tukubwe nyaruka Negwata. Eko majiko babu yake umumura gutigara kubuo mwana nyaruka. Ase ngenjo ntu ati natiketwe nyaruka mumuro mtaga chiaralia. Osoka itima ngai. Omanya ni maite ngai mumuro mtachete. Timwa mosereti.
Timwasere timumuromi tonere bieka nabwate. Mumuromi nere naro. Agachiara ya. Hono omwana oyo mino kombori omomura. Ekero mamu mina nyome tugocha. Igachete no omwana oyo omomura. Na tata omino niga arenga omotindi. Akabwata akamanya kwanga omwana oyo pi. Neke gusiba agoteba ng'omwana oretanire igakuru kwekerentana. Ikagera bono tata oyo mina akamwanga. Ukunyora nonya ndiri tata omina akwete. Konyora kwabeire unga monene gikwarenge kirasisi nzama ngwarengo monene. Mwana oretanire. Narengo omwana oyo omomura. Lakini kegusi mwana oyo oretanire tariko enia mugakuri. Ebagotaka amanyinga ime. Kosoria orio iboiro bono tigangubeke buya. Ori bono mugakuri anyoreto nero komoene. Oyo bono mamu mina aretanete tari komoene. Negikiagere tata atamoeneti. Nande guchikwansa agaseriri. Nonyo igeta amatanga agaigete igaiga. Anda akaira na kere. Lakini goteberinga onyendirie konyarekana. Afatari omwana omomura igakino nae no muya nyanzama tinda akana. Lakini rende omwana omomura eko bafatari. Eko ba angake. Mongot. Kwa hivyo kazi tigirindwe naende make sure nga mangana yendagira chungana mangana yendagira. Ebyasi kubiye yikiru kwa yikiri byasi. Stop eating all of them at a go, alright? Kali byasi kemo bibiri bitatu onyole myaka itatu yachire. By the time uko chako yikyo motoriro umebakisha viazi yani kwara butabutire kompo. Aro? Kwa hivyo kazi ifanyike ndagira beka kando. Na kuigure. Na nyombe for your information. Nyombe mabere tari kubura. Kanyama kankari kubura menyu nchiro. Enyama ko ya retro tinya meyiri nonye kabere sasa margoba na sasaba. Tiga kuri nyama ya sasaba kwali paka nonye yokolete meza tisa. So chunga kazi. Yani najaribu kukupea tips. Unaona tips? Za kuchunga kazi. Karaigwa. Ono ongeresera chinyama, ongeresera amabere, ongeresera ebyasi tubaka myaka 3. Uwo tinga no mucha kabere myaka 3. Ebintu no gwateka esibiro. Ararenda su. Yani ngarangeri genaiga ngabona ngemiti nganji ko bagokia mesa. No gwateka kini gwateka kimpango. Kanga gwatebiga ox ateka kimpango. Tekonde ngaba. Amwa aitali arato tano ale mutu wanto wasiumu ngano ale. Endo wankiri hapa. Panga. Asante sana soko kwa na mwaka. Kai. Ahora botonale Oh, que sina ina. Okioma. Madam. Ona bareo. Endagira rogaiga tubwate ndagira nyingi sana. Bas. Ayeragira. Umete nje muno mwana sheria ni werichi control rigoteba right to food. Ndiro noite ni ndirochi. Bona yo koragira. Ogwateka. Na gokoragira. No bate freedom yo koragira. Thank you the advice. Lakini rende egasiero ogokorega sino mupango. I'm a gentleman, pole. Na manyete unajua naogopa asiharibu kazi. Iko kerentane tari mwana. Kerentane nari. Lakini ya mangana nara muimu okonyora atari gusikana. Muna karu mwana. Inki mwamoserereti na inki morete tamachaya bunaya. Anara machaya mubwate mpaka kechemba gocha goteina tionse eri kuruga iga.
tata getikurara nainche tamasa kondra room yaye endagira ngoros timasa komwali kaikwa igwira mang'ana ajibono ngai nabaigwete nategerera buya mono naiguma okugamba ekino kitabyo obundi sito omwana ogo unati amachaya naragutang'ana kubwa amasikani nyanja amatiga tebi ninche nakoretete tari gechemba okoretete ninche nakoretete gambuone atari ogechemba ninche nakoretete mwana uri igo bona ayetiga na mang'ana agechemba pi nyigwere njuri nakoretete mbuya buno kwana lakini anti tigango teiga mtoto wa nyoka ni nyoka one gata gocha gochinchikendi tinde getio cho sambirwe nyomba sengencho gechemba igata ira nega iga agontonga nyomba ni kebiriti tinata kanje sambu ne petrol tiga ngende minto na gwate gete gonkonya kinde minto akende yonsi urata ke gonkonya ayonkonya yakikinde gali chikoni minto nende kwanza kibanda kiri mamu mtabu gate nokeri emisieri ane nkuoni na matoke na bonko enda ngenderese kuoni tigere kasomerete obunyagitari inche bari nari nakorete boniga tiga ninche nyore siringi sano chiane nabo chikomentekana aye nkonyekera onde minto aginti nataka gechemba achangiterega iga mwao tiga ntigerega iga mwabo gechemba tinche koriga obechege mwabo igonge chemba ogosege iga use mwabo gechemba tari minto mwabo tari mwaye gechemba kwanza nakote skuru nobonyagitari obwaye tikagende bwaye aye tiga nti ase eng'encho ya masikani tiga nsoke ng'ora enigo bwairire mwarogoba nde nyomba nebichayago ongo sega ngwechanda kikyabete nyomba minto nigo tore bosamu Okay, otherwise negumo kwa kamjesh kwa mateigoro yetu sigati. Umete sisi kama watu wenye tunajua sherehe vizuri. Hiyo pia ni basic need unajua, ayo kioma. Yes. Umeoa? Bado na si hivi karibu. Okay, unaona kama unataka kujitafutia mke, unaweza enda tu utafute. Ukiamua kwao utatuambia, tutakupea siku likizo uende uoe utengeneze familia. Madam, na nikikaa hapa, unajua umete miti te kora sera montambo chikonye ligia likiduka loro, mukonye ligwiti. So you eat while your hand reaches. Bono na opera kolega sina maskani maintain. Alafu kwa kunya saya na bara kore miujiza anibariki. Ya compound igoso kiriro. Okay. Hapo kwa kuongelea compound. Kama unataka utaoa, tuko na nyumba mingi, tutakupea nyumba uishi na bibi yako. Okay. I hope hiyo iko sawa. Ukioma utakora nyore genteke mo manyimunya kwandi kindi biosio kuri. Lakini what is your problem? Utakora tigora nyore ye umanyiku otherwise I'm sorry for that. Hakuna shida ya akili ya upungufu wa akili. Marioko na rataranyo actually make sure kwamba anapata madawa yake ya saa saba. Hivyo kamjeshi umetuletea wazimu hapa ndani? Actually tumeongea na Ken, mzee Ken, akasema hiyo ni shida kidogo na unajua siku zote ana roho nzuri. Acha berange ili na I can look after him. Okay. Lakini ikifika kwa kazi anafanya kazi. Ndio maana alipita mathematics. Unajua watu wa akili kidogo wanapiga hesabu. Ngante gitendi gichoni ngakirenya era enyomba ya nerangi isana kenya giterangi ndo ya sarikire ngante gitendi gi namba ya yenyore mwakire achanye ngakire rangi ero kana ya sarikire na ara sinimbu ati namba ya yeri gi mwakira ngachanga ngakire nyomba ya rangi ya sarikire
Aro John. Enga yuri ninkonyole ochigocha ninkotagete. Chona ndore nyombe ndochi asalikire rangi. Yonye ngakire rangi. Anye mentire rangi edi go agete to agete biya. Bono no muchio nende gete bono rosu kabisa. Ando sia soro miyo ke go chega nonde. Egere ndi tugambe na ando nte bidi guri biya ire ngora ngakire nyombe yansi. Nonde enchua ye chinso go cha nonde na enga nyete. Aya. Kai omwana. Yangu. Na yoyo. Indi wache tantara korro. Na chete ama tukata tetire. Kai matukata tontara korro mwana. Ngacha anti aganta inega siokari. Wana go kiro korona na korra kurwana ngwabusa. Ata tiana chana okwan. Na inchina go kiro korra. Kina korori gankoro na rali mumuru minto uri silete. Yono ndo chenga mumuru minto moya. Bono tiganyo marioko nae makarioka aria gubogori endugu bogori chikoni ni kanywe ilindi uongeze afya umete utakuja hapo nyoro kwa It's okay. Kama baba alikubali it's okay. Haya. Bono ngi tutokora let us meet unajua wangwana ukutana wanaongea mambo mawili matatu na nini na kuwa mzuri. Wewe umeolewa? Hapana, bado mimi nasoma. Bado unasoma? Vizuri, unajua huku nje maisha si rahisi, Joy. Ni ngumu, si rahisi. Usicheze na vijana hawa. Wanatoroka. Okay. Wanatoroka. Sasa unajua wewe nimekuangalia uko na akili nzuri sana, akili zako si mbaya. Mbona mzee Kena ananipenda? Kwa sababu uko na akili. Tunapiga mjadala, tunapanga mambo, tips hapa na pale, unafaa ukuje nikuandikie notes. Lazima nitakuta. Alafu unajua ni mtoto wa tajiri usimwangushe mzee Ken. Siwezi. Tafuta mwanaume ambaye ana kisomo. Mwanaume ambaye anajieleza, watu kama sisi hapa, watu ambao tulitengeneza pesa kitambo. Right? Yaani najaribu kusema si lazima ikuwe mimi, lakini tafuta mtu ambaye amesoma na akona pesa. Watu wa mchezo kufunga gate, kufungua, kupika, those are not people you are supposed to be with. Muletee mzee Ken heshima, sawa sawa? Unanielewa? I consider your advice. Otherwise sina mengi. I have business to nina client nafaa kuona. Asante sana. Nipige naye biashara. Wewe ndo muone, wewe wacha nitabaki. Tutaonana. Wewe kamjeshi. Oro mwangu buno muntu guishibisi ko endugu watigana ko bana. Sawa sawa. Otherwise sina mengi. I'm happy to see you. Okay, happy to see you. Asante. Happy to see you. Kwa heri. Okay, kwa heri. Alafu kwa heri. Alright. Alafu kwa heri. Haya, sawa, bye. Kabla nisahau, kwa heri. Sawa. Tukua naye. Sawa. Kwa heri. Ukioma. Punguza akili zako. Haya, kuna nyumba kule juu ya wageni. Utaenda ukae huko umsubiri baba, sawa? No problem. Usiharibu chochote nisikie kidogo. No problem. Haya. No problem. Mwana? Pero kuri muchuyo buno leiga. Tu arenge nchena da to mino tu kabadire. Na watu abaire nere kabaka ngakia ruarite. Karuara ngajikote makumwira nyagitari kumurwane wega sinya. Bakka na bantigire to bujuti koboko. In fact kana nyoire mumro mito sirete. Igonkor busana. Gorende na batu wale tuanchaine biya. Mumro mito erega isengecha arengo yo riko bwatie. Erega gajite kuchirogoro. Njimna na arengo mananga gachamat. Nekyoro chimuna tuwa gaito mochiga ndete gite konyora bore mubuga yo ndo anyora bokke gose nyete limo mumro mito na mwanjete. Lakini nyasa kamuira. Bono rende ayo mwana ntagete ewante gete na inchobuga timbar truchata tu minu buna arenge egere
omuchio itocho kuimuka iguru ororokana era gukorige rero bo ntayo mwana ana maina goteba nonchi binango korigereriga kwasa ryo weta minto gali para iga muini ani ngoro na narorire tatu minto pi ani akimba kama iga monyari lakini kolene toche tomera neri tukeli twesi noro genda tu omwana tokumia oguma bwinse na boko genda igo amakweri naro nakiekogera na inche nyanta arengo motiri asumukia kango nona itikitiko nyoro bumuboiga mochujo narengo mukali mumurumi ntere tarengo motini mona kini inche na oboire nakio kororera bono kana inchi twangere korosiege emuchie ekerugwenere ngakinere na chiete ngagenda military kira military kongera ngatama bono nkaira nangachaka kira nachaka ngagenda municipal nonde bono nangokora municipal ekio na kiegento kioro kiringa onye tari obotindi bwane nechinguru chiane kango mwana bono igumuchuo tori kororokana nonyoro chogitire buyaiga kango tori kororokana tatu mino omumurumi torengo muntu muya ubate okubwita ni gabunura betega ba undo nya goteno bukene tatu mino ayo bukene tatu mino kabisa kana ngoliga liga na manyinga amumurumi to kabisa enigo bwairire marogo bande nyomba nebichayago ongo sega ngwechanda kikyabete nyomba minto nigo tore bosamwanya bantu tori usanika binto egachago ikero